شاندەرێ بەرەیە ئەمریکا بۆ کاروبارên سووریا جیمز جێفری داخویاکردن کریزا ئەشارسەدان دەربەیە هەری مەزن لە پەیوەندیên تورکیا و ئەمریکادا. باڵیۆزی بەرەیە ئەمریکا بۆ تورکیە و شاندەرێ باڵیۆزی ئەمریکا بۆ سووریە و شاندەرێ کاروبارên سووریە جیمز جێفری داخویاکردن عالیên berê li Amerîkayê piştevaniya Tirkiyê dikirin ji ber kirîna sîstemên S-400 êdî aliyê xwe guhertine. Jeffrey got ew di dema serokatiya Joe Biden de ji bo peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê negeşbîne û di asta herî xerabiya 40 salên dawî de ye. Jeffrey got mijara sîstemên S-400 û firokeyên F-35 ji bo Amerîka jiyanîn û dîroka peywendiyên Tirkiye û Amerîka de ji vê dîlê de tir tiştek ziyan nedaye peywendiya her du aliye. Sıva